Okay. Isa, nimbula pinaka makalebu na sema tikumay na singlibu ni ko sa wala katimko na rua na kaloko na yakabi ni singa barombuka may biti kati karusang mul kalima ni singa ni bula o January bula inunggal lebu landa bula Macau pambulu chika ni bikim ni na sema tikumay New Zealandi bikim do na bubale na bunimbola ni sema tikumay Christchurch sangol chika na pakambula be kem do ket sare o marutaka ni irau ni soli na ngaunongko be buni wai suli buni bola me krome vital no nga baka leka na kabinak ni ko en na non to sege listuk nga mai bono lebu en na non to ngole baka ngande baka bubale kala ki baka virtal nga bita na itabi ni baka dindike en nga waseti ko ko weekend na kena itala noa matai lalai baka mbulito kan bikem ni toto kusara na bio kanyo ni semarati kumai na nonda betano ni ko baka mbulito bikem dala semarati kumai Amerika kem tu tala semarati kumai Australia ni Silandi klar to mai rop sar to mo ti kumbeka na ngonongo kani marau ni raw weekend benda mai satabata na sino binaka ni ko baka mbulito ko na bubale na rasoki ndombole binaka na baka lebu na semarati kumai na siguro ko baka bulu tal chunga ber na bulu bulu na makete na tahu ni melambasa may sabu may tabi ni may suba no sorry katanga kin may nabua ki kim ni kede na sema tikumai na sa pakarame baka ngal kin pakaraw na do mandana na ser men na tikbuta kana no da bital no na siguro na kanikuwa ngondo ni tala no momona sar na libu weekend na bulida lebu naka na be ulu tanga so ni kena tako makina nonda umbula kena nonda baka yang taka baka buku na be kai sule tu mena kalobe kenda anda marutaka ni tiko na kena tau turanga buni wai tiko na university mai Canterbury mai New Zealand Dr. Suli buni bol ena mai tano tiko kwa weekenda ena sigo bena kadiko iya minta na ronga manda na sere totokongo na sere member leta na ya umbula kla ni na talitaka na sere totokongo. Kaliwa
Sa rong-rong pinakadina na Siraya may berto na mataser na ron-ron langi kay Nautosolo doon ba kaya? Yeah. Iya, ron-ron lang kay Nautosolo na ser membaleta na iyong bulay. Bambuli to kani bikim ni na semti kumani Silandi, buli binaka Chone Taomba, buli binaka Lubengo, bikim do na semti kumani Landi, buli binaka Luisa Matatolo, binaka Bakalebu na semti kumai. Kay tal-tala sunia waka mode bali na suba, nakabali na semti kumani Korturango suba. Na sige binaka enday. Sa tikmo na nonda bulangi, wini wai suli buni bola, waka bola man may suli biar na baka rong tiko. Rong? Ya, meu polisia, bulu benaka, benapali buna nantarani mai sema bata, ena singali buniku. Au ambula te atu, ena lamani bunua, ni nonta bunua, viti na biasana na bi matangkali, na bi toto, na bi matubali. Ya uti ni pasingalibu ulani au bertangan di pasingalibu mai viti. Wambula raramba te atu na nonta bunua. Naka. Nah, karena kembali besar binuai suli, bira matana barong untuk mai kira matanganyo, pamatal tiki kemuni manda. Na buno ni tabutu mikina, na buno talanganya susukina, kena buno talangak ngau ni tauri talangaki ni kero ni wasia talangau. Nabalibu na nabalibu Dr. Tarisi bundilo na namuni ngauna ni sulia me kina namuni bata-bata era ni mai talano kina ena singalibu ni kuah. Au kila ni oni oso sartiu ena buku ni nabu-nabudi ena 30 ni buli University of America. Ia bawa ni binakan ni sulia namuni ngauna. Kambimbi bia ni au nanuma kita sungkelis tengah mai viti ka una nume me wasea sona nabi ka kita lepa tora na buku ni action research dakat ni mai viti ka una numa ni nabi ka kita le rai de narani angasar nanta duintal ni benua tambah sekian na daku o suli bunimbola au nukun randina mai namatakali o kare masi mai namua me modoata iyo au sa walai tu ba awambula namatakali ni tamaku namatakali numbun langi toto numbun langi ne abuso numbun langi toto numbun langi matakali numbun langi abuso vitina na banua rong-rongon romo maramana tuibuna memang boleh sia mau peni tapi langi tara boleh na tutu batu ibuna na ono ni gua au nitu nana non tu penuan ron mekin non tu weni sudu nangone koe boleh bako ambula boleh lewu rambe
aiso ula ya buso bali mai tabiuni. Ia se susungi dai mai na oro mai karni bai ento kontu bro. Au bulinga mai Dr. T nandong tuki district school nunggu kor bulitikina. Oti ndawayani Sangani Junior Secondary School nangona the kaunro. Toki yani nandong secondary school nangona Class Central College mbakiti nangona. Mi bonoli nimber ningole ni Lambasa College. Oti level ngasibuli primary school enanto nangona. Elo toko teachers college lebih karabi bangka sinibuli. Evitin lamani tinika tolumbek nambaki. Nimber ningole mai Miss University Palmerston North. Mengkarabi kiri na buli. Mayoti na buli na Ronondolu Rosangabul, Doctor in Philosophy and Development Studies. Sabi karabi tunggo au takatal tengah mai Miss University na bita nambaki. Sangay ngole sumpu mai na karabi bak geographer. Biba buli di talanga and human geography and sciences University of Canterbury. Nimber ni toki mai na Macmillan Brown Center for Pacific Studies. Ka tiuka na tampan dibandikan na biso ninraki the Pacific Ocean Climate Crisis Assessment and nangonongko ka kailan nandun nangon lakala kaysa na papadita kina na bingkarabi bo and kina babuli din na Pacific Studies University of Canterbury and tikabutan na sa waso sinibulyo ka rambay libusar na kina raivi na nabulyo ya sa nga wala nga ni culture and raivi talaga kina na politics, geopolitics yaw tiyo na kinatumbanan ni climate resilience and climate crisis resilience and sustainability from a Pacific perspective. Kinabi tambana ka bingkarabi tu kina na ngonongo. Sa totok bakawat nakabali bisara bunway suli na mo baka madal tikim ni baka bula sar tiko wer keda na sema tiko mai en korto toko bitina en tikino ndongo tuki mai madawata na mula tabang ni sema tiko mikina sampai kare tiko baka tite na ngonongo sampai kasara ngol mai bal mer mai baka singa lebu ke membina numi tiko ya ni na singa baka ni kuwa okla ni sabang madal taka Dr. Suli ya tu setiko buli ngamena kore na bidangan na singa saoti sarto lista ngoi New Zealand ka wasi moko bia usoni tamba ni nondo toa ngante baka bita mani kena baka dindike laki baka dhuri ki benua totoka dine tereo baka lebu dan nunggu reda na tamba ni ratamba kena baka lebu na ngone kara baka itebi mai na tikau kena we itebi sola la ya nakabo Bunu suli kirto na nona timi. Bunu rani ba madal takamanta na namundo itu ba na namundo wangole ki bono liba tapi mata na ustu ni namundo ngole listali na or. Ia naka Dr. Tarisi na inakilebu ununuma ndire ni tiko na tambana ni bandindike action research bandindike kada katakimbeka senga ni bandindike wala ngami bolai balete ni lebu ngona enta bolo tiko na Bingarabi University academics to tukun tu ngo so na kain ta bola ran tau sanga mentangan dikila na da benta bola tiko biar na tamata tambu sakaya di kanta na bun enta bolo tikin yo tali da tiko na Bingarabi ya yo na inakilebu ambimbi begitu ba bubale tau biwali tu na matani duna tadingo duna tuakango kero wali da kabata boli ke empa barong te mai boso sabe nada matana tau tukuno ko kono matambo seli butong tu mun ros abi bosaki ba bioti bera tal no matambo si tali kun tau turu mun muda kada se da ba kono matambo seli butong no matambo sini bubale kita bibosaki babi tamani sara ini tu kena libu indui ni ratu sama Yesus nangon Aotearoa New Zealand. Libu na bibisau sa rayukina na ibarau ni kana. Ni wale ni kai rakania nangone era sambe sitakan na bikakan enda kilai kina na tauke tampusakain. Dau libu tokan na kinan ni kau karena ndike batalangan ni kinan ni bandindike ni tukina libu na bikai binaka membaleta na yangonda. Yan ang una sa may dambula kina, yan ang una ni Buro from colonial
nangon bula ba koloni now post colonial sao tian bula ba koloni iyo sa tika bu melo rai talanga it's the neo colonial mindset na bakasama ni bakasama bu e sama impiu tu weekend ne wale wale na kainda kania ubambula tal tanga be dokta e sala baka madawai kina nono bubale kula ni ki tikutalanga ngo e atu tahi Christchurch kaba dor juga tu na tamani bandindi ke libu en na kena reidi na nonda lifestyle na nonda mbula na mbula enta mbula take na bisinga kena kakan enta kania kasai buri buri tu ni lenga mai viti ke bunu daba ngenda tu kena kai viti na buru bura onko dua biru tu na bandindi ke e bongi tikitu sate ko babi tamani na kena besu taki na nonda mbula ena bisinga wako ko yang tiko wakatalangaki na kakan enta pasangkara tiko bali sena kakan era bakani tikin na lubenda ena ngoneli untuk na kena bosa-bosa do tuku ni meni nito nangone manda e susungi enda na somo e nangone ni uasa susungi enda na store e nangone liu e susungi rana nonta kau tamata nangele kena kaka na bulumbula e nangone ngo sabi sus na supermarket processed food menantu na bandike ni Dr. Salwa Madawai e lore kina nona timi talanga ko e bador tengko nona bandike ni doctor in philosophy e buni wai ne tambat nimbula medical doctor yang ngongo sama bador talte kinan is a double doctorate me mai ngara se da panai wali era ni bador bikende biti nimber ni le musuendo turango kitundo wali takendo tukun linga isele ngara vale buena visel ando tukunoka nangon semper na COVID-19 na amputation. The rate of amputation may be dua na amputation in every 12 hours. Yan ang unonggo ni ngaw ninyo na COVID-19 tay kinabingarabi na tamban nimbul na kinabalutin na mati ndewa COVID-19 na ngona sa laito sodaki kina na tangin din ni nonranggarabi na mati ni suka bambimbi right the chicken ngonongo 1 in every 8 hours so one amputation in every 8 hours and na tendelo right ko isa nangai na tosoda kitu ngana kiana kada ni mate yo au vikito I'm a very practical researcher usanga basanga sarta ngamiti ke bue vale yoendre sarvale bu ni rau sanga tiko ba biwatini me bisa ona kakanar tukan yanongone Baletin Indo ne wasen bingkara bile wer bingkara ngam nang kasin buli me korri buli era raita na kaya laukan ini tigo vale ngai laku maina sonan roni kau er sambesto kaya nduni wali kiro raita dina ni me baka nom ni taro ni ber ni kentaru talano ni kwa dokter ti ngona dapat arto na bielis arto nongon arto sambutang ineli sumai arto sambes ineli sumai Ndu ako ngone bi ako tigo loma Ana Maria sa tonongon sa tukuna. Can you just go and walk in New Zealand and send money? Hali tali na tiko. Ay nakor. Ka saulebu na tos viti vikenda na vavuvale. Ia santu na kali buker tuli kau tali sumai na non rakilana vekani. Ki na non tosara ni kania na kaka ng bulong vegetables. Tanda juga na panubanggo sa rara dengan tadi di KFC yang tadi di McDonald's visut yang nabi kakana kivengo esa kau tamay na mati weekenda na bubali pa Pasifika pakaki na bubali tau ki may viti and sa may tiko nabi banua ni korni dakadaka may baka New Zealand Australia Amerika kinabi banua lilibu taleso and nabuki ni bandindikyo ya kakiraw nganreba kina ba bubali pa biotini Akila tinaili sa warong tung may balang onongko ayaw si warak tung angko na kung gubas ngaliw doon na may bolita kang pagkamay doon na roro seta may bali may didi pa kamay nertulis manangon sa may bisa usar arato sa roni kanya na roro arato sa roni kanya na mbele kanadal vikiraw that's doon na bisa uliw virto Imbateke kitorni bayador na bibaku ko yang so yun ni sengat yun ni vinaka na kakanera kania sengat ni bulan esa ne ava ngai nan tunu banwada na iyo
sauliu na non tangarava na mate ni sa kasatoka e rawarawatiku ninda tatarobi me sembermai ni ada mena bi mateliu na tobobal. O talitaka na kau tukuna wini waisuli ni wakano tukuna mea iwara practical research. Au marota kana muta mea ni seng wala ngani dhaka na vadindike na kai wiliki ke na kai walai o dhaka taksaranga na dhamana na kena bimbi be ko wini waisuli na bimbi ni nonda dhaka taksaranga na kai da dhaka wati ko na buku ni vadindike ni ndaruti kururu na university tindaruti kururu na pono ni wekai vakandikevi vakai vola wasiama da mena kena bimbia utale takandina ni on rosate kabusara nga Jerusalem bambulu cukup vicina Elisa bina vale vicina Elisa na bitokoni ni rosate kabusara nga na bisa ngolo mani vale bunwa Ia vinaka Dr. Taris. Weekend as academics and researches, nda kau ita okay. Ia nda kila vinaka tu na practical research na kena value ni nanda promotion ni nanda tosa dake badaka dake bakai nduna kai chiko sarira. Ke bakai nda raida na vei bandindike rabayadora na wekanda era chiko na university. Nda urenk taki tu se va kalasi taki se va it's ranked, nada me kena vaviti ranked. baka Vakai bakai kamba se bakai vai tuba kamba vai iya tuba na vandindike ka volai en na vei vata ni vola se academic journals. Tiko na Q1, tiko na highly ranked journals. Ke vakai levu no mu vola en highly ranked journals. Se na kamba sa redaki en na buku ni vandindike ni vola. E na totolo sara na kena toso ni dhaka e na university mana lecturer to senior lecturer to associate professor in New Zealand e na ngonongoe me adha besar na professorship level. Ia senga so ni ndau rai tu ki na vandindike me mbulataki. Ia enda vina kata si senga ke o solia printa kan tu mu journal articles ento mu vola scientific journal ke solia na koro. Na senga so ni na rana kilana tapi boleh kina. Tina Elisa Mantanga nito nana e vuli tungo University of Canterbury mai tos tali tuku na vuli antau rai dako e sili vuna vola tuku na using kilasara na tavo ni vola tungo. So to me siang ola ngani oko ya ngai vada vali ur niti usara mai na kor. Na ngau nenta pandindike ninta taka ethics se na nanta takava na itovo ni kia na volai na pandindike me kauta mena visau vinaka. Ini dalo kene ne vi koro na Pasifika sen nonda vi bono eviti. O kenda nanda ni vanindiki. Enta volati ke ame lei vuri ni vinak. Yo nangau nenta mai volaki na vanindiki. Orto mantanga enta lei via babinak ta kartu sini wili karau na kenda vola. Via untuk bakai untuk musitiau na tikino ya. Ni nanda valewena na kena vi fomu ni ethics ya na university. Ia ndali suma inda mai vola e tosa daki kina ne adanda raidi rongo di ne adanda na libu ni vandindike ia na mbula na koro indo tunga ya utalanga ni susunga me na koro Dr. T au ndo na kau anda umbesi takatu na vingauna ni ndo kila ni wa susu e na nduna vanua e na ngau na bongo e tukuni tu ne vanua rabu hawa susu na koro ni nungu nana ro susungia na nungu ngase na nana tata kina nonana au sayali badhingene nungu kasia Solomoni turanga lebu bula tungana nungu mbumbu o kilasa ndabo koto mai ndongo tuki enanga nongo saya do besar nduna kena ambaki au susu mai kina nusi bula tolu induna koro bangalala ya wonta mantu atakatu ni ususu baya. Baleta na ngau nunga ibuli mai kina sa tiki buduru mai na baka sama bau. Ni nanon the characterization. So what is poverty? What is defined as poverty? What is defined as being not kila senga ni poverty. Na pano ususu kina na kakitanga kitungan rebe tu kina. Nandalo, na uvi, na tivoli, na ivi, na vika kakitanga. Na lako lambasa e tau ni e na kalunga take na lako lambasa na sini sur. Ke senga sarang na lako lambasa. Inunggo ingole mai lambasa college au mai
koren buli bali buli bata ki irna ngone era lako mai na bibu bali butuni au baka yau butuni au baka lap don dona kena barita kena lubi Paramod-san Raymond-san kero do TV bata era kimem biwa sekina na taber rawatan na bibo no buru-buru salokova libuni labu tubir gebo kami umandu atakatu na nusimberni sekila binaksar na butuni au itu nga weekenda nantang kelen nanta biwa kani na kenta kakana less stress enangonongo yo ni balaka nung may Miss University o may daka postgraduate diploma in development in international development na bumabito pa otar ibur-bur gayoti ang kailande besar na buli ni Doctor in Philosophy and Development Studies au sing daka masters daka na interview ni vida na scholarship era lewetini era interview kina lewendu inding taki au kirei mi apply ani au tuku na usenra ni apply paletini usini pa master's degree angkai kirei mi apply mantanga bato apa ni urtundo wili kana vi professors na nunggu written assignments ena bi ngau na usuli kina when ngau no ba dor tikina buli ni postgraduate diploma in international development o ti mani bit sartu na nunggu ke bola kerker au lokene na interview runa eu na interview tiga lama vida na break lelebu rawoti sawut sar na interview watakina mi bosa se mi presentakan to the presentation sawoti orto sangke tarang ko o ke watara menot kitu tarung ko wili kamaive which textbook did you use mo nakake de utuku ngo onga ituku ngo saranga na ne bolom pola ni nongo asu sumai ko amantu atakatu enantu nongo nombalabu kasau mitalanga nongo masu se dava ambitio kina nakalo mulai mbula vakaya okila na vika ke vakani na raidan nongo bandindike ele situnga ene sususia au ndike abatika na food security ndike na community development ndike na carbon sequestration through indigenous agricultural knowledge tigana sustainable development goals research tigungo na climate crisis resilience of indigenous peoples kena bi matanggal na usutu ni kalibungo lesu tenga nonta menokoro kena sususu iyo au elubu di bali bonelo ngunga lesu nokoro sa tekibu mesa lulunga na bika kevengo sandua na maybe kito endong tuki sandu na benua baloloma kito satu kina ena kena bangata kina yang bula ena ngaunongo Ronyo vamatal tak mata mai okla ni daroro rongoto kan kaka di share me berto nan rondo lang kena utu solo na vida na malibo sar todo buteti ko na angkele na sasalu na udi wai na bisa unin raki da buteti ko nang kanga di share na yung bulu menak wale bu uni wai na nomu sole mai mendoro me indola ni nandaro vitalo ni ko na share Pami di binaka berto na matesere na rondo lang kena utu solo ya na bisa uta boni reida o klan yo num vama tal tak tumia na num susumai ke na num sa lista le ningo mo laki reida na bisa na bono ni susumiki no ni vama tal tak manda so na kene baritak ni be kaore ibinak Dr. T Tomanta wapin bina tu aku Daniela Mavi nambuli wa matau na sere dona sere vilauti ba alivu na bandidi enangon ua embo meu wanu ngata meu barong tama ina bulasi ya pina ka Dr. T na akila ndua na toso ni waka sama ka toso tiko ena vinga unanga ni nonton bula tiko mai viti kanta singa ni kilabina ka ni okoya ya na bi matanggali toso ka didi tiko mai kina na waka sama so it's a very ideological a shift ni nonton waka sama Wambimbi enangau nera tantuk mai kina na koloni the colonial administration en anda benua nangona ratantu mai kina rakota mai ndono matanggali bi bator da kitaki ni mayoche anta sambula batakaya ke ira kasama itiki bu mena budi kina ne bi bator da kitaki bo en itu ya sana o maduata mai na via sana kede ukila ni tatar
veira wapo mbeka ngau na muka kin dong tuki tatara ke de veira na viva torre ta kin commercial agriculture na longan tovu na kin vi matangkali o na muka dong tuku ke la vaka vombeka baleta ni bonu sukur na mai tau yavu na TLTB na ngonongo tau ke land trust board wambimbi sar na native land ordinance na kin warorota ki me soli na nonor mai sotava na colonial administration na kena soli na ngele ka rawa ni dhaka kina na vinga ravi ni commercial agriculture mi didi bak ko na ka kina misin ke baka ndala wa bo ki vite ngoni kuwa ne bi bono ke dara ni didi kina misini sa baka lista kioti esa ke ibote ngana nonda bi bono korin sen didi kina misini konda ba korti kina mendelan. So the sole purpose behind all the myths and stories na me warorota kena soli me mengaravi kina na colonial administration me rawa kina na resources le levu na ilavo me mbula kino di me wakauli si Britania me le mbula kina na the colonial monarchy na ngau noya yo kitu ava to kendong tuki me uposa manta na tiki nundong tuki sini taki na mu tindo betribu no susukura iyo na visinga kede eranga imbula tiko na kima mena tumbu taka mendong tiki vir na mu saliu yani vi kima mena tiko ngo ke ir na bera mai kima mena tako sovek tiko vida na viti kina liu karabador kina vingara vivu sa tiki bu me visa kina na bahasa manitama kembali ura reida na longan do buli liu ken tar ni vaya no nonta ngarabo nonta biang gona nonta vindal sa tiki bu me taiki na vakasa nonta reida na biwa tora taki na buku ni daba na buku ni labo capital accumulation se profit maximization na kian wambimita ki menda sarawata nga vali vunai lavo mai na ka esolia vi kianda na klu kir nonda ngasi karamaro nonda ngele nonda wai kena biwekani ya nonon rabingara binangasi enangona ya very sustainable reda nga nangona ya na rukuni ve vuni ibi na tikine vida na vuni tivoli na tiko na nonra ve UV tiko na longa ni kawai nandalo erana non rentalo na senga ni teiva nga na ndura banua na tiko na vudi na visoni raki na ngono ngo kila ni wako talitangani era ndo na video ndo na yalo ni non ra itamba na yalo na ngoni mena koro karaba buli ditiko na kene teiva kinandalo na sani vi vudi wa na vudi na ngone kata-kata kinan raki na rani rambula benaka baletini rasa tiki bu mera ulumbale na non tumbu-tumbu menokoro ni sa senga ninga itumbu na kanandalo na bu ni vision raki ya lesu tale na matai no non tanta umbulia no non da koro na ngone tar kina na koro na ngau na vongo na dhuki rao na ngele dhuki ba binaka kau levi na kau yenda senga ni kilati ko sa kau levi na kau sa kau levi talenga na topsoil na mbula ni ngele me biro rau kina nonda teiva kana kakana tiko nga edake topsoil beteni levu kina na organic matter levu kina na beka ambula ka na kita tuna kalau ni lutu menan roni kau levu ki mengele na sole no mbula kenda to ko to mena katavila kina misini ko to levi ndambe nan da koro sanda ke basanga menta tiaka tia yani na bi matanggal kakana ya sani koro ko asianga ni ngero na ando na puna levu kitu liba dora kina na bingarabi me bakara di chiga na itamba na sereki ndua ya kena karua me bikito na karua ni kaira ba dora na non randua bata me sa ba dora na logging na nito tikina sorry ini tikina ndong tuki o kila ni ra levu sarna bonu era logging karena numa ina kibina kana ni memengasi mera ni marro indu no mani iau bakai lavo va tumbu lavo mera marro ikina na vi kawa ni bonua ena mesanga no sam bermai va dori na logging marro isar na kene lavo o kala va dor tal tenga na tiki nondong tuki nantu na ngona indu na kumuni au levu kamai rawakina indu na iwasini au levu menanu mi mera bingarabi kina na ngona sa bermai me in terms of investment and stock investment nangau ne vador kina ye nangonongo na buku ni raki mbole mbole vai lavo
sa libur sa likau ta mena investment nan tuntun men non nangoni sa mai banga ta ke ukilai libu talanga sa rayu tarta sa utian nei lawa sangkai ntuna option etiko na kena sianga ni waruta ki ntuni tuva mai vira na liuliu ni lotu mai vira na liuliu baka bonua ni mber ni kadhiviani me rawaitavi mana liu ni bonua na dava tuva ni vira merengara kini tava ni tuva dava itu ukila nu va thora tikun tutalanga na vuli au va bini vina ke berna turanga ni bonua turanga ni matanggali turanga ni abusa maindong tuki au bini vina abi mutun ena sulita na ngauna bambimbi turanga ni matakali ne songalada nana musulit na oro merni leva ador ina vuli kime sendi vuli vuli ni vitala noa se dava e tuva itu membale tir na leoni vanua meram bula taka na bula vaka yau senga walenga nei lavo vaka kana me tiko na kakana tiko na imbe tiko na masi nimber na ki kadhiva yani merava linga mai na nonta pionga nimber talanga ni kadina lotu me soli tiko na tamate val ni lotu levo na ngone senga kadhi tiko ngayani na liu ni vanua liu ni lotu yor na tamata sangkai nduanga na tanga na ni vale sangkai lako tiko na itabi ni lotu tabi waka vanua matanggali toka ya busa kadhi mayor na formal institutions karantambe na loma ni vanua kor ni vuli na vale ni viva tora take tamban ni bula enanto vitiki na santu itu tiko non rasinga rakadi sana kona i vovo saranga ni kakana vovo ni lavo korang kai bula tika kina na vivo vale sana ndo na mbole levo sana taro kenda tina na kalau se nakaki dengon me tiko mo Jerusalem na bilang kali levo ya dokter tio sale raida kau babin bina kan kimem sale vital no kina babin bina katalenga babin bina ave tu aku peningalo Oko na General Manager Land Owners Affairs Unit ito kailan Trust Board lakatal tengah ni kero lebi bukit ko na bi barara mataki ena nona bisi ko nga kero wasenga ni nakita mi kero le sota ka kero lebi tumberi sarati ki na bakai talno babi talno mena corona raro en tiki nondong tuki na kena pambulan bulataki mera tauki ni yau nga na ito ki enan del ni vanua mer ni roro kina na nonda bingarabi embaletura na bi vuvale ke vengo doktiti ke na tamata tambasa ke ani dakila na bula mai wana kor ke baka enta singin tondo linga na lutu sana rongo na bosa ke baka enta singin tondo linga na vanua na matanggal na toka enta sana mantua so it defines our well-being ninda tiko lo maniko ke baka no tukunin do saku nang ke baita na matabu vale sinin karai babina ke sangan ro ya na dava ngona ndondo no medidi baki me rawa kaki na babina ka vayau wakakana nutu kun chukane ya usang wala ngani lapo it's a very and nanda yau na toki levu sanga ni lapo ka ndotun me baru take babina ka merani gangado kina non garabita bila mani banu yo mai na tiki no ya rasa stava na lenga na leoni banu na ngone ba dor bikito ndong tuki na logging nindo da kana logging wa settle to me da kana environment impact assessment indua bir na tiki ni environment impact assessment na kenan taum biu na buffer zone ke eu kila ni sengo ne ngone ya kimemia nda ula ko tu bikau na ngone ba dor kina logging to ready to sona spray paint na tolu ni buni kau ara ni au basa mata ke karakara ombe ka sentam tam na bonua ya etambu ni ngai tosukina na muskau setam mandanga nimbali tu na kau mesivia na yala ya na bonua ya viatini kina rusanga bulu na mita sana mawi kina sana matau enandu no udhi wailelai sena udhi waile etambu me maroroi kina na ibure ni ngunu na sasalu wai beleta na bulu binaka nintu no udhi wai na lamani bonua na batau taki na bulu binaka talangani wai tu biodiversity they are all connected sema kede tu na yaumbul ya nambul kuvukunin rendre enanga unongo na nene itu tikina na vanua esa maroro itu enanga una ni logging na kawa ni tamata mbula tambusake enanga unongo sa tiki bumera musuka na kau ena vanua maroro ya kai lako ena koro sara tukuna mai ena itu ivosa sa bole esar ni ta oso
tumbu ta oso nombosu e na wai livu. Sapa lek sar kona melaminet nombosu. Sapa lek sar nira tumbu ta kosoba na udhi wai. E ana ngon ni sa tiku lai na wai sa senga mai na vika ambula karambula tukina e na ngona ya. E ana panua sapu e ata tukina ko Dr. T sar ngai ndo mai vondo na kau ra boli na India. Au sini bita kira. Au sini bita kira na leo ni panua. Ora da kava nga non rita me rawa na mbule na buvale. Ni sa ndina. Ngai on top of that, the multi socio-cultural responsibilities. Kandondonu me rawa itavikin. Era na vosa taki, era na rongo vosa, ke baka era senga ni vai tavikin. Mai ndelane daki. Kau ngui leda batalanga nu taronga governa ni tu turanga ni vonua lilin lut. Ser sampu kila na kiana banga taki tiko na wai ni mati. En ni tu bi vonua ni tu bi udi wai. Era ntau le imbiuta mai da kena pesticide. Kona wai ni mati ni manu. Ena non rai tei. Sangke le imbiu me udi wai da ke wawa arus ngobule miniti. Tau mbali sumbu me rengi tomika me na ura bambimbi kena sasal. Me rara ni le boli takasona ngauna rus ngobule na kilo. Ngoe vasama kau yani. Eseng nindo na vasama ke me mea susu mai kina. Ena vanuaya. Au se ni beite kirtale. Era sa senga saranga ningai tangi arao na libu ni dola baka buvale. Na libu ni dola. Sa lako tiko ena loma ni buvale. Ena buku ni tavi ena tonton merangara. Nakakana mandanga ne visinga Dr. Taris Sandrendre. Begitu ena korle lewe au se ni mandu ataka. Mbale tena kau tuku nongo tiga talaki na nongo itavi. Boleh kesangan runo undul kina tolu undul nantol na isa wala ngani raisi. Sa sing ningai ngara biki memira na vanua mitiva kina tavioka ndalo. Esora tukune ni na vude sa kina tambat na it's a very complex scenario sa kukunan na vision rakikin. Sa sing mantangan nanguna me tava tambakin tua me retiva kina na non retitei or no vale. Sarang la ko nga na vising na bil dundu ni tabi na dundu ni tavi ni etiko eradolata tu no susunindo monra na leoni bonu karatiko ena non tantele bonu au kilango ena toto batalanga kina non tabi bonu sak eviti. Ina saranga isi nakabale bo kuno isul na mo se maya na ongong sa kune na be kor ke na be se viti o klani pagambulu tu kan be kimni ke na be kan sa mati ko mai pagtulo sa ti ko na bendel ni utam ke sara ni pagarong tu mena kai bina ni ko ang kondo na ulutanga bimbi ulutanga dina ulutanga modo ko na me da vital nota darin da bitan lo ki buni wai suli ni kuwa karo na waseti ko na be kai na baby sau saya to na bonua susu mikina en koro bitina kena koro ni bubalo saroni mena tikino ndongo tuki madwate bikimni na kaisema mai muringo ka kani marau na nero bitan nongo na biongong oni tabuti tiku ya na matintu na lotu kena bonua orto na leto lungo ba kanu mutukun tiku me yawa buni wai suli endo cuk nga mena tanga ila bumbe kataro ni kaya tu tatar tu kina endo na bubale mena tolu na bonongo ngan rebi kina mer to soli kakina taka di mena lotu erna senga ni kana sen saka di mena matentu erna bakayonga saka di mena banua erna bakayonga kini ke bakasenga na kau nitukun tuku ya erna rongo bosa iya mena beka andre kena bisa unire ya na daba sona sala oni na numa me sa te kamu me wakai dor na visa we na ngono ko to sa doni tu mo nampak ibo o marota kan dor vital no saranga na sigu na kaniko sember ni dabo na bulo chonweri na dabo o sa tu wala tiko ke na dabo adakaba mai dongo tu kina no mongante bat kirto no mata bubal meron ni ado kina na visa o na roni wasia so ni tamba o ni wasia mai be o to no ba bikem ni Andon. Nah. Ya rini wasia tanga ni tamba ke roni oni soli bakasa mo tong mikin si oni roni sumo may nataro ni utarong bikim niya unway. Even aka Even aka taris au tomanda elevo na bibo no eviti er salvador chiko na bi bingarabi ni tubutu na nonda panu. Kar sa rai de sartiu kina kena binaka rai de sartiu kina na kena yanga ena non ratelu panu. Au vador talanga nungku bantindike
ya busa wada me kaun robe na korna rambali. Rede kina na ndaumak ni dada bate kina sole baki katuba ni baitu butu na ka. Au mai se matalenga kina nunggu bandi dike o kelai bandi ke batalenga bola o tikina o Distinguished Professor Stephen Ratuba. Kanunggu kiro dada bate tionggo na Macmillan Brown Center for Pacific Studies. Na na commodification of knowledge. Na nonda buli kede na tamata tampu sakayani en satu ibiti nango. Donanga unenda laku duru manambulo baka buli. Nanga unenda buli kina enda laku duru mana bisa uni bakasam. Na bisa uni bakasam ya ndewa nonda tikibu nanga unenda bulo tukina bakoro ngoni sembera na buli. We function as a collective. Enda vingaravi ni sole baki bada kata bata. Nanga una rasoko asa maikina na nonda na tumbunda nanga una ya kesianga na sole baki ke asianga ni toso bina. Rada kata bata. Na vi matangali na vi itu na nonra itabi baka banua traditional roles. Orna matai sau orna ngonen tau nambati na kakete. Enda kilatu na babinaka na itoki. Io nanga une rambi wata me rabi rungu di ora keda na be wasi keda ngo. We function as a collective unit. Enda daga wata. E rawa kine libunaka. Io nanga une enda samai mbula duruma na mbula wakabuli. E sini rano lai sole baki wali buli nanga uni bitarung ya na wili ba edha na ba ona kopi tuka. Na mupepa na kolataki na kafani benu. E vina kati ninda vuli to function as an individual. Oiko as an individual nanga una tauri dobi sinto na tauri dobi ba yasana minduna yasana sinduna nduna abusa sinduna matangali ndoli tauri no mundu do matai karu katol senga as an individual sa tigi bu ba malu ne kian nambuli nandaga vakasama menda tamatanduanga me ada sari no sala idaka oiko tondu noli tauri no mustivi kiti through merit you walked for it enda taka e andundua io ndau tukuna tundu na kona te tua ka ngunda te vingu kero tadaka watu mai ena bukuni tadaka ngo au wabinu na tai koe ni kesengo koe senga talanga ni rawa na itabe lingarabi tutunga na koro kero buli batanga mai yoko san lendewe na koro ya usango le mai multiple intelligence Dr. T senga ngani intelligent na lako me university tiko talanga na buku ni bingarabi ena dali ni bonua na almatu ka ada kina na bingarabe iyo ninda buli korni buli e vina ka tsenga wi kumundu na tamata iyo senga ni okenda ke na roda kada kena so na liso na koro ini na liso na koro na bulu vina kana koro e rawa na solo baki iyo ngai lenga na baka sa me kautu enia e baka sa ni tamate sa ambulan tunduang sangka indau tau kukina na sana bosa na tabi koro unisa buli vina ka unisa senga saranga na betena na muni buli so unisa mito ya butaka tu into na lako ba Italia li au sini beta kira it's the systems that we went through ya mai do tale na routine nanga una kede nda buli basa matakan tu nangone te bu kinda gare namba kilima menga ia da namba kitini kadiwa se university sara me kerusu bukan tua ngai senga nona daka liso na koro right embula tumoko e na routine ngirito na lali se baza se bel e daka toko e nanga una nona bula kede for 21 years ini liso na koro sini ndu na lali kia ising nintu na lali e batau saranga no melo matua no mutubana na kambale tiko monga daka taki ia senga na koro au pabri binataka ni tiko mai into na bingarabi mai ngau kala Dr. Choi libita ya ke bingarabi kina vali lai wakakina mai na rambali na youth farm pambula bimutau na tambah kiti ya wada sama yang na no mutu bikarabi na delibanu baletin libuna ai mam sabuli den non to bingarabi Dr. T ni resiti ko ngamay korni buli na ngoni buli sati ko nagprokara mo didi baka na abusa nindo na ngoni serekia ni sengin lako tunga lamani korba Italia ele didi wana prokara mo era didi to kina na tika na kor
Na inakile wetiko embaleta ni ngauna ke baka intu nongone sin rawat kiro na buli metosa medaka ninga ilis mena kore sasenga ni mai taumbale va avitalia asenga ni gara mai taumbale va bukit Chicken to itu ba? sachi konto ni tubu ursala ko duru mutu mai nangona resepuli. So this is an alternative backup membaletira na senga ni rawat kata kamera lesin ko. Ya reta ngana kena binak ngonongo Dr. T. Era non rasolini lutu sa kapa kete tanga non rititi ya ni daka na songo baba nua sa senga so sarna tambatanga orna leoni koro orna leoni abusa ngauna ni ado na COVID-19 ka the weather ya dana tu weekend the crash of the modern economy mai viti mai na pasifika buru kete sa songo mai na biba nua na da mbula bada na mbula baka ilabu sanga ito sumbunga iyo o na rambaliut fama le withdraw take $10 million. Sianga di non to loan it's their saving. Wow. Ya tak apa sarto kauta lai tarakina nabi bale esenga ni baltang konon tabati timbisi ni sinandal loman non tabunwa na toki. We serve our people. Ura kora bada ura kara misi ni tuni taka social baki tar non rabale ura na robo karsabi ba watiani ba ki non rabale ni songo. Mo pesam taka na na vingkaraving ko Dr. T senga sarangan nimbo balingalinga kina ena kena to yabu na matanitu eto yabu saranga na sol baki to yabu na non rakel yo elevo na bika baya tomi timiki na bandindike kawana numa sabi ta batamengo na baki 2020 18 19 20 21 22 sabi ya vitu na baki ngo nungu ala bandindike na yabu so wada yo esenga ni rawa sara na non da via lebi so ta ke intu no bonua mi di bakoya o le to boleti con ni tiki na indong tuki sabi to batana project li lebu senga ni rawa bolete ke baka sabi ya di ba tu butu ba intu na koro si intu na mata lawa badagadak era varorongo tu ena sona le wale lebu en da lebu no me baka andar sa tal no tiki tiko na bonua tiko na lotu tiko na mata ni tu ora tongo me bisa ukede merto they have to be part of the thinking nangonar to bisa ukina automatic mera iya medaka taki ni ra merto nge bisa medaka ukila alai wa dorikina na kena bibo saki ena corona rare en tiki nandong tuki ena nongo angole boli kau lei kere sarti ko bira na liuliu baba nua kerne liuliu ni lot kenara ni muri endo ni tuba mera varau taki kina nambula vaka yau nambula sautu meranda bundo nukot ena lomani bonua na leoni bonua ena ngai toso babina kakina na bingara binir tu kadiba na bika mervalinga mekin Sawa totok bakaute o marota kana matagalibitan lo bangko bunwe suli di lebnangona ni tatamatanga lebnangona dan do wasianga na bikai dha sana bikai ndre la kobitikwe o marota kana tuba kini nombang dintik which is practical research reda saranga na dha bana iwali auroni kota mai ena bikai dos tabati kongoi ya nanoku sarabati ko na itamba aurida na au talibyo no kurida na non rabita binangoni. Artombo bete talaga na lubya mun raw kay tinailisa. Rani o wasya mo tamay na tamad na kena bimbi ko winiway na non raba kay tabi na Vinaka Dr. Taris. Nepaka sa wasya balilay tigani. We really need a total reframing of the mind. Yo, weekend angkasa toka. Daw tabol maybe ito sa amusto na pinikaw. Daw Vian reto kanisan daw sang pasangay men tabi suta kalibunaka. Va enam bula baka sama bula ba ito butu na laman ito nakor. Sindo na laman ito no. Urno nga error. Balit ni urang kay susuta kitiko. Nanti wasi ning boka our subconscious mind naman ay tawa tuki na nabi kambali chiko no musi tumbu mai kito na numa ni kito na rani ndu na tiki lay no subconscious mind nangoni ni rale bador kina na bingarap kuni na rai da chiko Dr. T na tinilista nga ya vida na nai bola tambaka konra vital no kino kila nambaki ruang beka Saudi Iya. ka
kena valu suiti kon nangone era sama susu na panuang ko ya roa apa kata langa kina ena vi korni taka me Australia vi panu me Amerika panu ta benda susu kina tamba kita kina sona ivola na kena valu suina nonda bosa katiki tiko ni the cultural revitalization ka wakata langa kina na iti ele vadur kini vi nakata na vi vola ya okela tiko na Amazon ena Australia beka ka nanumi kebe koni nanuma moni rei de sona ivola katambaki kambing pipi kirau nangone kirau ang kasibuli main dan primary school into nangona sama itikong ko nan tila into na pandike kananumi ni na ur nangone na kautai ni nakilaya na ngai kasimai na singin ni local live mekina nani tubing karabi vida chuka na system sena vida na uma ni daka kito levatar ndua karabai tabi kete chikin nangon ndua na the food systems kito le mi bako satu kuno kito kan rice chiko ndo ni labu lebu ke lako chiko na lako ya lako nga label rice batani naka ndo ni me nativoli na uvi naka kede anga lau rai mai na nguna kito sa vital takin au sin tu kuno bata ya na rasa osos rasa na lebu nika rasa vingara bitukin ka kito le vaidor ndo ni titei mai wikito ke ko reda ni tamba chikin ndo na nursery sento na vale e viroro kinan raki e militi kinan na kakana sapa matal takauti lamani koro sa andre ni gaitumbo balet na top soil it's already been removed anda tikong kau lebih wali takat untuk tikong kau ipabalangi ni kele tu mantangan nonton motokai na biti musuh dengan salang ko tu kinan na lebu ni buni kau inda kai lakon na kor kito chikin singa ya sa antu na ka na lebu ni kata-kata ini sa na top soil sa asing asang nakakito sa takaba kito lebih bulin tu na compost raleba bulidi le kausa mainan raw ni ndongo batake na boro-boro ni lase na boro-boro ni bibili mai waitui kalau ngata na tinelisa na ratu bale boleh ki waitui kitu ngande talanga kina le kau talanga mai kina na bikawaya memembiu ena kina bambul-bula takin ngel bata kina man-man ko rabes tu ngai kya na wasa na bul makau na the remains le kau ngamai mbiu loma ka nira kuti-kuti ngamai na koro so na ngau mbiu batanga na mbiu ni kamasara ya sala mbiu loma ni compost suichi ko pasangai melako loma na dangi batana they are living organisms bacteria ko vivu kesara na decomposition processes me vuki mengele oti mai kya misanga ilesu ena loma ni bono ni dakina teitei mera ni walisiu mai nambula ko atika na top soil ka dhukila hivi metarakin na ko ena ndono Rabita bikin nongoni baka lora tikina itamba nangonongo elo mani nursery ukilan sabu sartu na beans na cucumber na tomata tuka na mileni me baka satu kunauti shifting cultivation ena ni tu vanua ntutunga na baru takin di ba nga takin gele musunga na kau hardwood or softwood sengan kilai ta musunga yani tei da tenga bantu baru sauti 6 bulan ta tosar ciko ya nangonongo na itu tikina na tau re ndua binaka na ndua binaka na sing na non tau bali chiko na leuni bonua merangkai yato mandanga na bonu titi sarangkai vengo sarangkai titi lo manindu na madhawa ru na madhawa sarangkai tau bali tale main ndu tale na sing merangkai biutu na marama kinangone ena non rapa tio na kaka na sisenga ni saya li tio tata ena bukan ingkara bini bubali sana numi medaki na sona bititi bango merni rawa-rawa ngartu siro me bakor baya vitadini arra main betia na bin na bikakanan raun rawase merambula tukina ni ratiko mai bikau wirana non ratu lilu na bubali sana linga kau ni nindu na kor e vace kaya na kali bi bandita kisar era baita bitala nangoni na tiba kini kau ubabi ni benar tiko rano biotini lewa liti tini di manu bete tamai di manu rawa batumbur tu mai betini kama lambasa nor tu kor capen ranim baka litian ranim baka
nanon ratu rotal ngana ngoni manu vati koki roba tumbur tu nortu iteni vesi ko wale ker mu ko tu eso ko laura itga artu tu bina kana vitaman yang ko ene kena patumburi na Kongo vesi ko tana bicu ko nanta ko vesi ni motoka. ntaku ni motoka ngore le ko min nandu na tauni tauni Adina. melambasa kakito liray dan na nunggu bandindike o kilan na pepa sa wala katin lang may tumba bata kay ronong kito kani dokta Ilison nila sa angkalaw ni gila tigo may fijines na lubis timbul si Sony bata kay kola ya resel bador tungko na buli bunuay ni buku may Australia kito hindi kaya batikin na non ray buku ni titi buku ni titi na non tanggasi kawambulaki na nanggele ese nga ni kau tali binang bula manandal ningel ka ndo na baka boa eran daw singa ni musu ka keda na kau eran daw dingita ka na kau nga mi musu me raw na titi ukila ito na scientific evidence the relationship of soil moisture soil structure and hardwood trees baka na visi nanda mano nanda kuwa ito na non rabio ka ni kenengel scientifically proven sa dikibi ni tumbu tu kan ni visi kena bunin tamanu en raw baka tata namba kingai kali bubinak en non nabio ka ni kenengel satu binak kemembale na wakana laku sumbusara na water table irawa no tikina na wai ndreda ke mai yoko na non ndreda ke nga mimbula kina no buni kaulewi but in the same process kau tata ke mai na susu the moisture kau tata ke mai susu mai susu sarti kina nangele nantele ningele sar nda tiwa kana ngona kina ndalo mabikito evina kata tiwa na susu iya kono baka sama lisar no kital no viviti kono kima mina kain dongo tuki nambasin lelang bas kim mereti na longan tu sintu no buni kau windo bunga Window. iya kimbal muske na kau the same thinking iya tenga bantu baru sauti sangga itu setu kono tamata iya era bina kasarangan imbiu tu ngana kau leleu maka taki bina kana kauntina hardwood trees biu tu nganta tete rukuna nangau nangain tau tiane na tete erambula tu na softwood trees totolo na tumbu yor nangka ser to kawe anta umbiu tu yung korea kau ni balen korea me kau ni wangka kuni musu be ato sar na kau lalai kau ndine na biu tunga sakai duru mali ucenga na uto na kaka na buat na moli na kavika sanga senga nangonongo nangkuawa nangon sauti menon ta tete ingkai to tukun tubang oh korea na tete ne na tumbun tu ya oke into le kera man kena niu into le kera man kena uto ngono ko sa senga so na tete ba Bena. kakitolito ya butak tel tsenga na kena te vakilesu na vesi ena ni tubi udiwa ya sani koro mandanga kera ni kau talisu me sonam bula au kilang na ngone mekine sembulum bulu binaka na udiwai tukina na ura na bibili sona ikalai na beli ina ngono ko sasya arle bitabi tikina ngone kakime mito vital no satu bali bukira na ngone na tabano buna untuk takabakina na bingkara piongo ka lai tumbu tal tsenga ento na kena postak babalang ento na orchard na kena raida na bimi sanggata ni asani koro kasanta ubis tu kina manu adu kita taltunga na misini me kena bambole lisu mai me satu kina na kabuat te bala ini binaka na moli ele bubera na bubale na korolele saroni ratu abatumbu moli tu rabatumbu tu sana kaundina sama iti baki nga merla ini binaka mera koti binaka tu mera ni kau tali sumantanga mainan rakini bonua korasa rota ko babu kici na libu ni kata-kata tina uto ngonong ko kay tanto na longa tabioka sa anda lakungan na sto raisi siang ur nang kasi liu araba toro binak satu ngana bika boleh no bolotam aramaro non rayau no bita batana soba kasi nganing duanga sena elok ni alina lakona dha na ubi tiko na tiboli ni dha na siang na tiboli kane na buaka tiko na budi siang ni ngone ni kuwa sabat tambakin duanga ena monocropping tinga vale wendunga na matanggali kakana ninga idha sandali sungai na stoa le sutale na bandindike ni tambani bula baka idha katango University of Canterbury ni Dr. Esala baka madawai tamai rupen na ken nonda kakana processed food kakana na stoa rich in carbs and sugars sa babu na tiko na ken sa ngaunongo ken bingkara vitaletu na ken sa halibu sartiko na bimatindewa one amputation in every 8 hours. One amputation every 8 hours. Asa mandong bola saranga.
Bahkan mau bulan na mati suriti marutak sarangan na namun doba di kemen na University of Canterbury ba bini binaka be kem do Dr. Suli be Professor Stephen Ratuba ke to ke na timi may Canterbury ba bini binaka na namun do ba di ke na namun do wasetal chunga na be kando ta kabati ko tali dina tiko na online journals be kem ni na tamongon ni barong tu kemen na kami na binaka ni kuwa sa libo na non to boler to sambita mitum pa non to published articles sa kinangon saranganggo marota kan bata-bata go bunuai sulie ni ranin da may biwasita kay libo na we ulutang ang bimbi bakango din niti ko na bi talo na may baleta na baka dindike yan dare ni baka matukana ti ko na bi kanto da kabati ko we sarangan na lew ni bunuai ang gondo ni barite ke binak o klain do don talanga me bisaw na kaw ni tabutik miluya na tiniwa process na bi university lelew me lore talaga na this practical research Mm. baleta ni elore na impact dot ko dito ko what is the Good. impact score taman impact score le mo sa ka chungo mindong tuke kinabi bono tal dito buti ko mamingaw berto Dr. Joel Bitayaki kerto tra nga misab-sab le mo na bi barita binaka satu o klan yo masta burindilo sa sasanga tal chunga meta ka bakali menamos o bibi wali nga bakali le ma bunwai nakanumuat kun tikumaya na uto kina moli nanon do TTV do rumah kina nonton kasih baka nini pinakaberto na naman do leoni TV do bola-bola tiko nanon ta release tadi cukup nata berata kabar nonton kasih me so tuti ko kina na ponua so na ngono ko me na musa kai bi bal tiki tiko so na buni uto o kati ko bilavo to me bi bal tiko kita to yorto na tea erto saba ka tingo yani na kena ustuto danga ko na bi bal tiki uto da te uto pa kaliu se baka ma bunuai Ito na kanti na dagtatari. Ang rakin bisaw ng unong ko sa tonton numenta tiba ka pa levu na matagali ka na buata. Levu mendali subatali manda na titi voli or nang kasi te na budi ng dalo. Baleta na budi na susuto nga na siya nga bantu ni lenga kina na nona tumbu. Kang unong ko seorang kay te dalo en alam mo ni bonu sa tukun siya nga ni bulo binak. Ba't sa siya nga ni baru, right? Or nang kasi watu ya nangauna oche rua tulu nambaki erle suba tale mai na vanuaran eda na bikito na bobo se baka bobo vanuara titi tu kiniliu elis tale mai nambula baletan ecosystem biodiversity ko vebu kitu na kenang bulan bulan na kana chikiningela nangon nante aliki na itunga nangonong ko esek nangon nante samusuka kedekin na kau tewaka kamasar ndagelis metul nambaki na vanuaya salong sarangan nga sau kino kasaya liki na nabi manu-manu ken tarai te tsenga nabi wekani ni kambula da kena na kau na to nabi matanggali kambula iyo nda sini kila na da ya tu emboto ningelera organisms microbes microorganisms kara vein semai babi na katigang boton nangona nganda sa kau talai bikin entele ningela nabi kaongo or tu talenga da buka na nabune sa mai lebusar na lenga babang bimbi weekend na non da koro kara tiko loma ni banua kanda waya toro tiko na matanggali titi baka waya dentro entrar ni reda lisu na matanggali titi ndo da kabo na dangasi baka na dingi takini kaundina dan dingi takana kaundina itu kango kuni musu dan musu kangayani na ve kau softwood trees korarani tumbu tale mai nangoni kusali but replace it with me mixed crop na teyani nang kuwawa teyani na moli mandarini na moli karo-karo teyna niu teyna uto balita nangone aliki na natavio kadha nandal enda nambula ena vika vakaya yana kakito sangkaiti ko Dr. T na Dr. Tarisi na non rapabuli ditong nangone ena ve dhaka keve vakaya Kisenga nangone en project itu liba dora ke avian rendre valilai itu na misi ni libu ni taka tiko bir era bulan bulan binaka ni rasenga ni anra watu nombongi erang kai bulan bulan binaka tu era banga taka binaka na nana kukowa ya en bingarabi ni tite kimami alai wayador kina nangonong ko sali bu na bakasama ko reda ni YouTube
sa lebu tsaka na bakasama ni nonra titi na kaibalan permaculture, organic farming. Kaya ko binda-binda ba bina ka na matanggali bakasama bangko nabi chiku-chiku pa tao ni korlelebu harus tinggu ba yato tsaka na kang. It's a huge movement here in New Zealand, may Australia, may America. Na kaya nabali sui na so na matanggali titi, creating a forest farm, creating biodiversity through permaculture. Inoray da kaya ya na titi nga ra kabutunan tangkasi may biti. Makasih. Siyempre rin mga takin na ni mate, ra TV do rumah kivinaka, ra nangunong ko may baka mentala ko na supermarket, na bi korli libo na takadaka, ngayon dala ko ba ni na organic section sa saulibo nga. Iya sa. Aya. Yo den to be kana na vuna karambulan pala busarkin non tangkas. Narkanito namang iti binaka kakana binaka nabi matanggali mbula rambula kin. Unano matalanga ni simper nung ilataba Dr. Tarisi na kenat oraw na ruaya the commodification of knowledge and routine. Anta vulkede enta sa tonto ni metuba ni tuba nanto na koro kan tonto na talanga me anraba na wali ne sana tamba ni toki na be kaba kaongo. Kau na numa kin tonto na menta sema nanto ni bandindike kau itau kei kira to na tamba ni tau kei merau ni tabi buke ani nanduindu ni vei ya lava ni bandindike o kenda na tau kei tampu saka ni kanta sama itu na be university na be kor de kavaka na be bono ni bandindike karau ni tabi buke bertu mena tuvai na be kan baleta enan duna tiko baka bono baleta entar na tuku na ke bata banga kenta sakuni buli no this is sana siniraw na ngunongo kenta wala nga anta culture is fluid keep changing da tuba na nga ni misavi tal nga ba tubutuba ndo na leo ni bono paka may wada chiko na nonda to tubutuba paka may wada era bingara bitiko na lalaman ndo na bula wase baba nam ke paka ndo no kisimber ni bisa na ngunongo mata ni madawa ena madawa tsenga ni takadaka ni bula raramba se na nonda to titili bu kwarto may kau takine tumba rabi bia bidun rubi balela ikirto nambange for $10 million. Mera kau tai tumba mi bator tak tak kin nakor. It can be done. Siang ana misini sole bak nga i orto sini takabakin mertu babur bisnis lelebu orto lebator tak tak non orto yabus. Mata ni madawa tamata kia darli tak tak non reti liu ya. Karu ni madawa erna sole bakin nabi tamata yang tuntua. Mungkin bersama tak cik taris keng kai lewin tunan raum mantanga merti bakat cik nan tunam bamba senare rebina kandina. Yaitu kini salwa kitu na birongoli na binanumi. Batakin na taka kena numa erseng ni game taka batanga ya urna ngonar sangol ni buli tu mai erasa tika buta taka bat nabi sereke ni buli erasa because this is a very ideological tambe kena kenta buta buti walu tiko ba bakasa mana kena ba bisu taki na bakasa manintu buli tiko mai na korni buli memang bula bana kor ya ana korni mada katul mada ertika kana kete food security nunggu tiko mekia era ndau bi walin na orna dorbu na nondra bi longa nika na kakana Indonesia na rakana tu meki na bu wali Indonesia na kan tu meki na buaka ni bika urtu sember buntu ni sot au klasing madala ngunung kortu bi sifa sangat nga mertu bau sota mertu wambulang anta kereta na potentials ke baka itu ba Indonesia tu jadi na otio tini madawa sangkai madawa ni kadhibikina na bi itabi me bai tabi kilio ni bono ataki na songo warna ni bisi ka ni tambana ni maten tu se TLTB se tambana ni bula ke baka ur na tambana ba maten itu ngo se famolin sti se ra bi bisi ka ni enandu ru tol na madawa nandu na bula erna stabir nga nandu tunga na kor na kavina ka salra le kilasar tu nga na bi tambata ka kede ke bako biala ko wada ona warak nga na kena madawa Nalangan kena madawa itu kesengan yang kesengan yang ana namol rabi tartar babi nakatal tu ngakir tu tampan yobis untuk totok biau nakian bakasa moya nangon na tu nangoni se dorobu dorobu cengar ngoni leo juga na kena yang baki ke bakar salah kor lai um, um,
Malai tu en tur bonu song ko sa sinli sumai en tu bitar-taran tambani obisa. Vi lor ni obisa ngai boleh kana vivi. Na sin rale ba ko taki me saradun rubi. So they already formed a very cordial relationship. Erna bonto binak ngamer ben revaki mai. Erna kau mai. And okay lah, it's also reframing our mindset. Nanon dari dir no bisa, meron tau waka bisa. Meron Yeah. merida nga nakain talengga ki. Nalenga. Ayo. Right. Na nortu banga taka tu, maybe ibu kena bisa na kena tarida kena bunu. Ka rabi ibu kisat. Au reden do ya kena do tal kena babuli di babi na kana ngoni. Na youth. Na ndo na babuli di ni taka bata na sulu baki. Ndo na ngauna apa authority kana titi le ndo soli ngai tini miniti me Rafaele. Arsera ngunuai ngai rua era ambermai. Na rawo cerci miniti no ngauna raw samai lako mai sau cere vida na sa tul 10 miniti bek. Era sengen itun rubi. Era mpiutu nga mera takatak. Sau ti sari tu na ngauna. Sangkai lako mai non reliuli. Atan rukila ni roa tu na kaidala. Iyo, keru sengen le sumai. Patotolo, keru sa kera na bibosot. Pintu na tolo ni kaule wen tapu tu na del na pon titi ya. Sangkai tu kuni bera men rola beta, rola impiuta na saukan wer. Ya na tolo ni kau ya roa tangana misi na kena kalip. Araw basa sanga toka, araw basa sanga yeseng. Sangkai kadibi kere ur na vida na nraw na tamata, nraw batatan tamata mer lago mai keveta na kau ya taumbale le koltaki. Sengen nonto ni mele koltaki na kau ya kau lenga me buli diki noro nongon ya. Me tukuni bira keva ko me via mbula bina kena koro. Mo buli dasar mo daka bata. Mo yalo bina daka bata muri ritu betu. Via we kenda me buli na leadership courses levu satungo ya nante levu nua rara ma bina katunan rakini alo resing ditun rubin na ngoni na dorbo ngoni leo pa ya dori nga me practical sarna buli ni tontonu nga me tata kabata tuba into de tubu na bola bakor oke lo kita main tong tu sa au satu ke vida bata ceko nunggu au satu kono virtuore da kimun tu sini sa miau esa miau tu kono university sa ngon san tau lok kana nunggu rumu meu vital no kira tu kena tuba into no tu medi dikina kitu vida lati valelai ke wada into changana koro into ne abusa kitu livu na abusa na vanua ngai livu na be koro sarta ser na matangali didi vadava tubu ya mbitu ko dan itu tenable tentative plan ka zakachukina na ka kitu vador tukina nangonongo semberi pasitaki na bos vanua ya ke baka me warong te mindong tu au nanuma me wabne bina ka 6 bulan nei inoke bu ko na kero mata bitadini aku la chongo me lambasa ta waso sata ki usar bali bu kene tu ba indu naka mera membula bina kina kor iyo kila ni tiko buana unke ni lomana tiko na tamata lomana vanua ni rani kimami vivanua tabe kimami tu kina burubur rani kimami sema ile sia ni medidi baki merambula bina kamena kor ya viki ukila mendong tu tungo tu tu balilai zaka babula ya namata ini madha wa na ngarabikina na nonra tu mbula bake yau na vi songo lelebu kembale o lotu na vi mata lotu lebu ni vi mata lotu tu ni tu vanua na ngonongo iyo na vi rongo di kena vi lomani sangai torso mbusar awa challenge te kertu tu na liu ni lotu senga ni mandua me tukuna ke baka endo donu me kauta mena loloma kena vi rongo di na lotu na vi wakani era sabi wakani ngan lomani lotu sara lailai na vi wakani vakanra an elis tunga ena non te tubu ka bakalao ni lotu den do er sabi rai dikina tamata kan donu me to reframe that mindset nambula itu kana bonua mbula itu kana solusi baki merda data kembali nanu mitu me mateni madawa me tu vaikina na non to mbula bake yau merto rawatir to na bisong songgol kembali na mateni madawa ya ena kadhiva kina na bi matalotu na non na singa mintu na singa ting tak me kadhiva kina non na baka yau tek kembali na lauke den lun lutu merliti baka na titin lutu ya Arto ba tu na lutu biakani na Iglesia Katolika ndo na tu bira na baka buka matai Ranta ulako me ukila me ndong tu kena ngonong ortu ba yau liwu tu kana bukuni titi Bale tortu si warum buka mata itu ranta ulako ngana non riba bubuli enam bos ni lutu uri liun pun uri liti baka non ri titi
kau nanuma ni tarai da kana vanua era tiko tala ni tabino tunggo kitu tomi me berto na eklesia lutu katolika no tu warumbu kamatai misa warumbu kamatai kino kimam kede ura kede na leon lutu lako na numbali lutu tu bana tu tuba membula kina na bal ni lutu merenin du na ngau na sale lai kina kena kadi tiko na lutu me tamba tanga tiko mai na leon vanu ena ndu talanga na ngauna ndu na singa ena madawaya ena kadi kina na matangali me da kabu kino na titi semani avu sasar semani tokatok sena bisong songko da banga korni buli tindu no na titi balata we depend on primary industry agriculture me na vanu kito ngole mekin bale senin do kenta ke divi terenta tuba na tuba mai wada me na rambale me bula ke kino na talen vanu ena ndu itu but we come from different background and contexts ena mateni tu madao katuban tenggo karua kina katulu merasa sole bagi saranga na dorobo ngoneleo ena vanua ertiti kina mbale tini rasa na taung bale sarti ko baya mertiti tu mai non rabi lomani vanu karua katulu ina kava erasa na mai tuko kina lomani koro menang karabi kina na veikta vinto kadivi mengarabi kina na mbose mengarabi kina na kena iyo kepoko na rede vinaka ni rua na bulo kombita bata na matai kena kava ora una vitara right ni utinga na kava matai talimada iyo ena sani longa tunga ento na vanua ena runa mada ya ndo so nanga une lala kina ni resechika na korona lingan zakazaka orto na teibaka se sole baka na kakana membula kina na laman itu na tiko sendo na kor ia na tu ba senga itu ban tanga Dr. T ongo tukum tu university mungkin pas matakan ni satu ban dan tu bongko ikola taken na kor ngeli visu takimai kembali multiple intelligence right entar itu ban na researches ini ndale bin kate medidi kenen tu na vanua ada tuku na mayor tu senga jika bida nungku think tank ia rangon yang ngar jika na kor senga ni buli binaka in the modern education ia kila nam bulo bagwano orto sangkai editaka orto king kangko bisau lisme biau sangkai papolatali au kila orto nampo se vanua ena vida na mata mengo mesanang kai rai dikina into na bisau me bertenturan ni vanua se senga au kila na kena model mbeka kitu ba orto misaroni tiko na ndona ochet sa ba orto kini tite ni kakana buata dur jaga ni lomana paina piu tiko na kakanan raun ko dor na kena nesri lo re jaga na ni tu bi udi wai kede vanua ni tiba kikina nandalo ke udi wai lalai ni songo me da kena budi sa na te bungo me tiba ki sumai tiba ki lisu na besi na kauntina ena mbati ni bi udi wai ena sa ni koro tiko talanga ndo na kena bali ni toa ke to susu takava merawa ni vivu kena patotola takina bulan ingel nambenunga era valintoa kitabira ki mai mbilis na compost ramai budina chike kya me otindua rua tolu na bula sarani listaliane me replacing the topsoil ko sa kaulevi en nga una toya bukina na vi koroya ya na vi ka kito ledi di bakati ko bitamani ka ena bangata kita lenga na vi ka ya wala tengo bidana kena report nga una kungai tigu kena vi babuli di University of Canterbury en semester 2 mai dani course juga na Pacific Sustainability and Climate Resilience esa nanto tigo na case study na kalevadori mera vintu taita ka vate kena ve literature se na ve research ka vadori tigo na ve se burabura se where does that fit in mera nangai vuli kina nangoni vuli University of Canterbury Bikemuni na barong tumengoni ni Itauke en non te via sanang ko ni Silandi kan ni vinakata na vi koswa ni ngole sa University of Canterbury Toto karena ya sakan sartu kan ngo dokter sulibuni bola toto kasar kana kadia nugueka bikem ni kada nabi matu bale ni si tiko ni silan erbe kana lebih muni se so sarbe kana tumbu ni buli tiko ngongo rosar kana ni bitar tarea ni na University of Canterbury atiko na non to tambalan ni buli di bika baka Pasifika en Macmillan Brown Center ka ken ilulu tiko Professor Stephen Ratumai Nakabali usar buni wisul sakam kami tadi na vital nongo. Alele usar baka bulu tiko mengo baka era baka singali buti ko baka rongo tiko mai. Sangai kami tadi kana be kara rongo na. Babi di bukai binaka tulu unfair bikin to tunas. ka Dr. T bukai unfair to untuk nalali kitili usah tu
Talaga makaalala kami ko nakiteng. Mm. Bikim din na makasingali tiko, bikim din na siyam tiko may banoleo, binaka na kapakaleo. Bikim din na siyam tiko makanra, kindong tuki, maruta kan tiko na endo na ngone susu nga mendong tuki, maruta kina non na taka makabuli, may wasieto ko weekend. And sige binaka di ko, hindi ni waso sa tiko makataka sulit ko na non ngona. May kru may bitalan no ni serto gelis nga minggo may banoleo. Kuno way sulit talang ko na ngona bikim ni kiti kwento na baka binibina kasi na bosa ni biba kaunggeti bira na dorobo ngone lewa bira beka na ngone raba orang ti kumengo kira non tumbu tumbu main tongo tuki sasol tu ngona kena ngono go bekem. Binakatok dati. Nimber niu tabutan na bosa ni Pabili binaka. Doon ka nunggu bi bandi takitala. Weekend na toki ni bonua toki ni gele. Goli. En nanda bono binaka biti. May nito matagali bakat tingin may bono bono sali stak. Nakiana basa mata kina ngaunenda lisikina. Lista ka na kiandang gele. And nabibu ka ng bangke. Because we are using it as collateral. Ndo na kaya babuna tu na nondan daw totolo na yalonda ka boli ba rawa e na ngauna ni vinding na bakasama nito kiningele kinaroka mamimbiya biti during election nanguna gomba di isang asosat ni ro nangun sa wala ka nga na election sa natigu sa nabindingi sa natigu may bakilay may nabital no bakangko who owns the large portion of land. Iyo, ode ito kaya na iyaw baka libu ibiti. Rongo bidalati. Ginda umbita kikino kenda na libu na ngaw ninda tamatabu sa. Ginda umbita kikino kenda. Menta dunrubi rongo sera santangkai libu may nabi matangkali basa maba politiki. Sangkai libu nga kino nonda bidunrubi baka tamata. Ebiti. So that is the general trend. Vivi tu may kaureda tiko. Ano nung kubandi di kaya na bingona. Kau nanuma kina mi bibandi taki. Enda na sini rawan ni bata tu bata te kenda ena rawa ka mbalete nindu na kaya ya yo sinren tukuna ninda sinren sivir enda na rawan ni sivir yo enantu na ngauna lista ki kede kina na bingele na kena tau ya na TLTB na NLTB ngona ya merani warorota kana kena sul ningele me tau ya bukina na non retitili lebu na matintuba kolon. Ochi ni mayotio ya sanga yu suli na ngala labir na wekanda na India merasada lista kanangel. Alright? Kaya kau irasa singa lesu irna tiko merasa lista. Okay anda simpul itu nga ba kor. Nangunar kay lista ke kinangel na video na tama-tama sa ti saran. Sa tikibu accumulate mekia the property asset versus profit accumulation. Para mga takot na lisi, tiko na financial assistance sa kalakain loma, arnimbita ng bangke as collateral, sa raboli misini, yung unang kwenta bimbita kita, yo kento, yun ang tawang kele pamatanggal ya senren listak. Right? Yo, nanonta pa kasama ng unang ko, okay, mendalista ka ng kele. Yo, awlisti ko nung banditike on customary land. And kung nagabiwa ka nininto na tamata kinanon ng kele. And doon nakawatamata as indigenous people, tauki, and abura-bura rarama. And tukuni, tukunora na to kiningele may Amerika, ni non rangele sa wala kan yuchkede, may Canada, tukuni, when you sell your land, it's like selling your child. Vaya na kukowen non raida. Baleta na baka sa malibu, ni sakau talavi may na communal kina private ownership. Sa ambiu kina, nangonang lista ka naman gale, it's just like this t-shirt. Ngo, pagkatong doon na t-shirt ngo, o sa property ni Indua, na raw talaga ni bolita ka, ni kuha nga, na t-shirt ngo, batanong. So, baca kaya na title nilis. Maybe kito, sa right sarkina, kito bito nga tong kabalilay, nangaw na, abito yabut kina, may salisi na nitong gele. Balita niya, satu nga kinititi, yura na nitong matanggal, na nitong kor. Nabuna libo ni right ito ngo, kaya baka sa lista ka, Vindua, rani taka tu nangon sa lababi wekani,
Ke baka kau to ko nang bange as collateral, as security, ngai senga ni lei saumi. Me mo loan, ngai senga ni so marau na loan ya, nang bange itu wanan tonton because that's your private property. Sa senga ni kanima tanggali, se ya vusa, se toka toka. Nanggelo ya. Satu bertu nang tonton mertula ko mertu taur nanggelo to kau tale. So it's the neo alienation of land. Kau bi wana numi chuki na ke wakanda na via lista ka nanggelo. Menda nang gangara ni sarmi kuniado ne vi kaungo. Ena wa vurea na mbula na lisi nora no vi tiko na kena vi buke na walele ita na conflicting ideas of communal ownership. De veda kabantu na kangai rongo mena vose tumba. But that's the other side of the coin. Ni ado na kaungo ke wakanda na sengi so marau ke wakanda bangataka me collateral. Na ngelongo ena rawan jina ni kauleivi mailinganda. Me baka na ngonongo me bikito sa tiga bubi bisa uti ngawde boli itu kana title lingelea. Sa sengi ni kimemer ni turuma sengi no ngai tuk mantangai kiaso na ubi ni bikau kan tonu malekeli mentambula kina ni sa sengi na kenda sana sengi no turuma. It's somebody's property. Ka visi me babi nakati ka no tunganganda na TLTB menta pasangai menta sa wambu ndurin bisinisi mantanga ena nondan telingel. Kena ngali Menta tuki banduria na bisinisi ena nondan telingel. But once upon a time, the first indigenous entrepreneur, eviti o kenda ni toki, enang onoya. Ko angkai tukuni wabo ke kine libunaka e arongo ena bolita ki China, naturangan ni nandio ya. Ka nanumi sarakina ni andau wate boro ta maksudnya kina vital no tata. But nangauna andau didikina na lori ni viti company, se didikina ni ngoni ni export China nangona ya. Mi didikina na lori ni it was a indona kay balang. Mi didida kena bibo no viti leu tukuni ni lala sumbu mai na nona keria. Ese indo bia polita ka buana China. Nangone didikina na lori ni viti company tukuni tale bagai abida. Balitin na rabiro ngodi kede na leo ni bano mesandu ngana non market kwa didi tukina. But may dur na politiki na kian na nonda basangay menta kunitosan ito okay. Alay beso kina naturangan ko na bibano merutu may beso litu kuni kina so na kian na posa tatan ito kuni nanda wate boro wal benuay tapos iti alas kede. Lay politik sarakin ito na kian na nonda kian ta China may bitin na export tu nangonili ngonong ko sasyang. China binaka. Kila binaka tok tati. Ndala tunggu New Zealand, may Australia, may Amerika. Nda kanina China, siya nga ni biro raw batikina wakana kami da binaka. Moist ni China ko anda tunggu na Pacific. Yang unang ko ibiti indo na yada ni tawi mati chiko na China kasakilay bondo e bura-bura. Na tawi mati wala kasarangan ni bayada nga misaya da ibiti. Singa toka Fijian disease. Ko taro ba kina singa talinga indo na China ngara ni Kosovo ramay. Misa export na China may biti. Ndu na ngauna enda adha bata. Iyo. Ndu tala na bosa warungo da Dr. T nangun sanga sibuliki na menamuk. Maduata. Ndu bosa ndu nanga singa ibango. Kima misa rawata na wali bulungo. Colonial structures konta uvere tu idake. Kima misa tara na wali bulungo. Kima ni nakao ni tamatavu mengo ni sakao ni tamatavu desa. Kay tarong ati kasi hindi na nakayasya. Nangono may takawag kinang ko PhD o ko wadar talitang balila na banditi ka ni cooperative. Siya nga hindi na nirabude sana tamo-tamatongo. It was the business model ko vi dhurubata kinaviwekani kina culture na itobo. E nangono ya ko may didibinaka kinavibatora data kintalibano. Era bawang ka kina era pa bal ni lotu era pa bal ni songkor tar kurni buli balata na cooperative model la viro raw saranga ni didi bata kena itobo kena bala babano. So these are some of the possibilities na capacities yaran tep takitale wata menda sa ndua na business nga menda didi baka na kawitaw kina via sana menda baka kito indong utuki mikito songota keda na nito yang kona ndalo ningkayada na market lamas. Wala ka talaga lambas na bandidike. Daw juga talaga so na kenelawa kimi bakawango. Kaya baka itaw na uda, vida na madawa, evan walewu. Ona raida na yangona, ni bolita kia lambasa.
Urna inti elo mani maki terna kauta lebi keda na angona rere binak. Erna bitu tu so na angona rere ida. Ni kauta ya nintu na tamate yang baki tolu no nambunon ra. Yang baki ba. Bele bolita ka no na angona. Ngai tu kono rete ngo na angona ko sa va. Sa tambala puna uda. Kimuni lain raya na mai muni angona. Ngai bolita ki na angona akan tentu me $80-100 a kg kina $30 a kg. Oh, sabi Iara pala kauta sa. ibi ko na angona rere binak ina balk sar. Betul ra kata ngo rasema tu. In the context of lamba sama kita rasa makin itu nantau urna baka batu enan na bubuli yang kon ertal no kau tak kira na mundu yang kon na rebina kau sa I've followed it as a researcher so le reida men kon Madindi warta ka reda cekina lang iya nangun nangan rebina ka kau li sumai so ui rasa sole kita kana baka sama non bisnis isang kai bokenta so ngon baka sama bikenta na bi benua sangan dati yang kon na kere tu tali lebunaka entar ni vivi baka kina non bisnis enan dela nintu na apa no tampo sakyan okay lah ya Dr. T na baka sama me tekebu meneken na menambul ba koloni kina kena dha sama ilaurai nonon tabanga tekingel kene ya umbula ka laurai so na kene tubu-tuba kena tapa suterni ba dori kapa vivi sar kena numi menantu ngona. So this is a very holistic view. Mena sama kete takanga nanon dai boli merani yanga kina menta taura kede na value. So owning the food, the supply and value chain ngai rawan inta kilana kene. Mena nonta tiba kan tu naka me ata pasar inta makete tak dangai ranianga kilan kene. Nake sebenarnya nak balik besar win way suli le berapa bini bina kati kumeng ko dom bina ke Australia redin tal neni turlala redin tal kenista rambi mena bua totok ba ko te na bital nongo salah kucing ko na ker mena tomantal na bital nongo don au salah ba kayo takango win way suli go na keni matai ni lewu tal beka na cukup pertanyaan untuk nakap kami series a series of talano sessions au nanu make makaro ni dorong bitan dori tuba and bida na madhaw sa ati kumingo ni seber ti kumuna nam do semester may Canterbury au na maruta ka meu na vingoma na vitalo nongo belati ni vitalo yang sar nga bike dan itu ke libu na bika to kasar momon oni me wase bike ma me au musiki mem ti ko na bola ka ni do na roba kata ke bakarong ti ko en ni me maruta ka na nomo me wase tu na bika do ata ka ba bitamani ya unita ka dolo ngante tamba kay vono levo na mo niam pakingo na tam nom ditu tu ba Dr. Suli ni si Bernamida ni dorbital no. Au kila ngori Dr. T endo na vital no baka ndo mbula ene ni tu bale na ngono ko. Tinay Lisa au kla di sana maro iti ko sa siline madolis tali na kor. Arto sa tukun nangon me kuning kay dakan tu nondo tu sing sudu na ilabon sing sudu birthday da bakede Isa. sama ro me nondo tu bonto. Iyo pano ni tiko ni narani ba dorital nangole na kor. Sa ker nga misa lay talaga na kere labo ninta saya dan ko. Dua sa Dr. Tingkor na urang na we kay kito kara kay memilay ovi wal tanga. Ato talaga na tawale, to wawat Ah, gumigo awasin. Aya, Pinag, ngalamin na pinag. kato. Kani buli verto nangone ni ngaili sumay sana isulusar nga tigo tolon rato. Rato ntar makati ko nga mail boli taleke. Angay kiro pa madal tenga ninta bango ninta lakuan na kor baleta nantu nangauna. And nirsa may susutu ena koro ni daka sa ibabalangi. Merasa malis tu nga na koro kakira untuk kukusar ni untuk tuku biro nang kasi. Alisa ke ana ni kerobayador tungo balete ni tio talangan nantain tabi bir na kanta kisa maniado ndo ngo na me molis ndo Allah ko mit salem bula bakor santa singen leiti ko bulangin ita sala balabu tu ngo le main sanga intela le rei virangan inta sa bading ka nanumiti ko me ena bibu kita langa bir na ngon yar me tu bakangko libu na ngo na santau ado sona bula tomboy buku-buki sangka itu kuni bangko rider to mena korba sama teger to nangun sarangau mai saro ner tu kana dapat tu sena matanggali kato wada bartu na kau tani ko ekor ni buli ebi bu kisar te ko baliu the reframing of the mindset na panu ki me meti kinongo menta ka kuni bulu takana bulu ba sambu sambu bir nangone
bakatala kin nonra ni bula taka mer dingin taka nakaka na binak mer kan yemi bulu binak bela tana bonuang ko sa sau binak sar nakaka ne solina mate processed fried foods iyo sasau libu na kaka na raw. Yo begitu nangon ko dokter ti ukulati bakatong ko dokter sala baka matawai na korne taka taka Canterbury Christchurch batak nunggu wax torang ni kantabu o atama eliki mosese ka rtusa ortuna torang ni kantabu kan maram ni kantabu rtusa ruam be kasi tulon rtu itu dobi award mai na Christchurch City Council na non rtu bambulan bulutaka na sole sole baki kineti kakana na non rtu ke chikana ka na beki adar ni badur kineti tirtu sole baka untuk leitur tu kini kitu sole baki bata ke senga do musunan ramu portable garden systems raised gardens meralitite ni resenga ni keli-keli na buku ngani kena balu ti chikan tabu mate na buku ni kena balu siu mena sole-sole baki na kor ni daka katau ya butal tengah main daka ya ena ni to nen nanunggu bandidike runa baki saoti ko bangata ki dokter salaki na mekena researcher ena kena balu siu mai the socio-cultural motivation through gardening and sole-sole baki me balu siu mai sa tiba tu nakakanan raw kaki maminta lebi siko bale ki membi raida lebi buke merani bale buna ni memtiba ka kani tu nakakanan raw na bonu ki memisa kakanan bulung-bula me bonu ki memisa tukinongo okay lah ya Dr. Taris bi isang wala nga nita katong may bitin action research pader talitok nga anggo na kori taka Christchurch kaya karbarong talitok nga may nabibu bali Christchurch bubali Taukei bubali pa Pacifica kaya kaya ni ngandreba ni se mamay nabi kaba konggoran nabi bu kita katusan na kinakaba basama may balit to nga may tunggin nita kinong tati kumbulong-bula kina bali siti kumay na sol-sole baki na koroni lakatak. Nakabali sara Dr. Suli pa hindi nakabali bi kumro pa kabiutini na naman raw iba ka rite kibinakay o nang gayon total nga nasinong ko nang kire tinelisa mikro nang kami bitan lotal nga na buku ni bola no na bola ti kubera na lubenda bikim ni na barong ti kumay na maramar di bale sa bola tal ti nga na non bola na ngoni sa ngol nga ni ngoni so tal nga nang gasi and nang imbito kay na kena link na nunggu page kaya kau ni binakata mo ni bola ni gay bitar biro baka beauty ni Christchurch pinakabalib sa arbon ni Isul kalau nga tati ko lang sasangan alam ni ang pakyonggo unita kami na ganito talay tumutum dorong kita kamu nang sulit sikam ni tal kaya baka raw baka talanga kinabiti ni Lisa na buko ni nonoy bola bolati ko musiki memang tu kan ko baka binaksarin baka lim na no mo may tabi pat kayo nasik binakan di ko may bitalam pinakabalib sa Navalevo Dr. T au babinabina avalevo imiao navalevo na meu ngauna rani sole na meu vatapata ulan na meu vatapata sa teteva na nonta pura-pura todo aran tau sara-sara maina ababina na telini vanua iroronin romu maramatu ivuna tadi namatay balu na balevo na vidiko minen na kungole tio atu ena levador tio na daan telivanua Pabinakatalitenga na nunggu think tank Dr. T ngo kime mevuli watu nga may nandun nguna utia rasa kime mitawasi au sama idakadaka irsalisun na kor iyo navika undiki abangali tabulo ni talena think tank ya Amen. iyo rabarong ti umay bulsi anoke bunumbu tamay papa bulsi tabale tamay Jim may Saro ni Paula bulsi boso sabi na tamatana bati mutuburo mo kana tabuta pabibina ka bikimini na parang tumay en singalibo ni kuwa binabalibo na muni ngauna sanang kay kinangauna bakang go dokta timu sanang karayan indo ng bilawain roka imitaw kinakita na ba singalibo Nakabali besar. Isa. Kalau kata tiko na itubo-tubo na singinikuwa ke na mwani madhawa muni waisuli, lalu besar bali uberto na pitinan, kerto na leni time na Macmillan Brown Center, au nitakan ni langgai loko tali tiko total na singa, mendor mi vital no kin. Leni besar baka bini pinakatiko minggo,
Pinakabali mo rin din talatalan di Dimba, pinakabali mo na siya Matikumay, Joel Narara, nabubali na Rokosawa, bubali na Boss na Kandabo, kaya nabubali na Wangkay Tano, pinakabali Sara, na Vito ko nito man na Vitalong, pinakabali Sara Dr. Suli, marutakan na ulutakan ni practical research, na research, bakit hindi vakaya-vakan, na nonton bula sarangan na bisino kuno na kau talitaka, na be kau takapati. Salalom sarain bakalevo, lalom man na namu memunin bilawai kena relate sa waray community ko, au sa baka nun di binakatuyani, di mata-mata. Meu mother. Meu mother. Naka, Nah. mata-mata, naka. Isa, totoo makawati na vitala no ke Dr. Suli Bunimbola, siya masarti ko men na tao di totoo Christchurch, sa na Garden City of New Zealand. Wira kita na vi mata bubaler makarong ti kumenik kuha, au nitaka ni nitalitaka, na vi ka kirumi wasya, na siminar ko, lipo na nakau buli ni ko, tinelisa, pinapakali mo na baka sa gruro, kaya na no mong gara virtuti ko na vitinani, vitamani, valer to na ngone nganeleo, au nitaka ni na gaindo na ngona na ulukudi, midoro bebitano kin ena buku ni nomu volleyball tiko bera na lubeta o sapa ko malian vikim ni tatok sara melak talangango melendo talangana mego bilo ti ena ya kabi na kanisa ni kuau sa mutika ni California e Amerika menaka baleu di kalonga tatiko ni mata